Okay, so all the best. Okay. Isa, ni bula binaka nakabali na sema mai. Okay. Toko bakawati na sero ya may be offer ali. Da babi ni binaka na nona may lang serti ko kwa weekenda and bongi binaka ni kuwa da bakambula serti ko mana marama ni kulu may nanronga offer ali binaka bakalebu offer nando biba kamarutake na sere waya na sere na buna na isale buna na kena dingi take na sere ngo tiko endo na kena itala noa au na kere manda be lente to marama bulangi o alawesi tunambuna metal na takamandanga ko weekenda na imbale ni sere oya bule binaka marama weka alawesi. Na kanagara viti kuna maro ni Women's International Day. Ya na sere da sengere ngado tungondo na sere sambondo rabasaki takatuna nasi, balete dona marama nasi, mata italmbanga ni sere ni nasi kana indona marama nasi. Me kambura kia na wale si semembuli. Ya na marama nasi mi lebuka maka viti, kema mkila ikoya, ya sarabadi muyani. Ya totoka tuna kendra sere balete nira ngona tuni ngona lewa ngona ni vendo moni ngai bulikina na sere ngo nakavali Isa totoka bakawati o klani na bakarongo tikumengo na luvena ngone leo vase mada wangani sanini do vito ko ni tukumoko na program ngo tikusarongo me Brisbane vase mada wangani sanini ma na buno barong tikumeka mikina me Queensland totoka bakawati na sere ni maramati na muni totoka na kana bulai ka boleh baka manggosa may buwan na turanga taman na turanga wami wangani sanini may na sana baka turango reo tali klani rando bola ser sarangau ira na wekando may reo ertondo kanan daumbeka arto na wekando may reo do liu talanga na rto serkali na turanga may reo sarote may rong binaka na ser ngo naka binaka baka liu sara luwesi na nomwa semai na itala no membaleto na serongo vi kenda na kabina ni koisa wakambula sarchu baka levu baka bimbi kemni na bio kanu ni sema tiko mai na vi se burubura na kabale na no ni rongoda na bisuri timol molumu moni ngole mai na kabina ni kuwa na kabini singa tambo na ka tin katolu ni singa ni bulo machi sa ochingona walo na rosa bulkalima na miniti mai biti ya sa ochingona viwa na rosa bulkalima na miniti mai New Zealand ya ebe ketongoi Hawaii sa ochingona tini na rosa bulkalima na miniti ya keto se singa baka rawetiko ketombera chikona ndona singa ya ndamarau ninda mai satu bata baka biokani na kabina kan signi kuwa na buno ta pangau ni sema tiko mikina sangoli to kan ngona baka mbula we kem ni kete saro ni sema tiko Amerika mai Aotearoa mai Australia baka talanga kina mai na tokala loma nimbula binak dombula talanga mai Nilandi klanir segan ramai na matakale mai Nilandi dombula talanga mai Rope baka talanga kin beir nanto sema tiko mai na buno baka sia mai Hong Kong baka talanga kin mai Japan nimbula binaka do maro sarkin baka lebu ena ka binaka ni ko nirto sema tiko mai ngo tolu na maramanasi erto matatakir tiko na wekanda na nasi ena kabina kan kuwa erto sema sar tiko mai New Zealand lebu seo Aotearoa erto rere bulan sar tiko na kabina kan kuwa rere na kana ngonongo mendana vakumbula mande berto na vakumbula tundua ke vir ke na be wakani ra sema tiko mai to na lista le mande be alowesi to sanga ga wir be ba city to sanga ngole me be alen na ka bakaliv do matanga na vakumbula ver na vakaronga tiko mai Sahara bulan bertian viti nonda benua biasa bulan tengah naik kabina kan kuwa kabina ni singa tambu ni Aotearoa ni takani ni bulan na ketu toto ketunan raki
Aotearoa na singani kua. Me takitanga nuni na marutaka na review sa tabiki mamisue na regio alo. Isa mindende na ngayon da sengat universitari. Iya, fucking. Danangay vitar no kaya naka. Naka wakaliw sa Ralwesi. Re-rate ko sa Rawi Alena. Tunggu yung Alena Vivacity. Alena rin doon naman kami na bakambula. Naka Tracy. Pambula tratungani kina nonta bonua kina bibuno taleso ratu kina na nonta bibekani uramai na nonta mai viti na balibu na borong tikumai na balibu na ngauna bina kongkoni randa bireidi mbeka na bireidi sena birongo ditiko sabo pambula tigani Aotearoa ka ba nui tigani ni na bibu kitiko na kloi na nonta tosu ni vital no na bongni kua pinaka. Sabinaka nakabaliw sa Ralena. Tarangol sa Vivacity. Malo, ando vatikera o marama na wito vakambula chuka ndaramba kiveke munukede. Veke munukede oke ke mami ni tui na bese burubura da banga ke muno tu mai bichi vakakina ke sotal benga veke mami ni Silandia vakarong chuka menengo nei. Sando aka wito marao ni rani kito mai sota vata ina kito vire itu kai kepala vitala no satu enjina. Bulan lena, bulan diesi, malo bakalebo be sureti bunway tarisi, malo bakalebo sara. Sabi ko nini nanda dua vital no binaka na val na kaya biyay. Malo. Nakabaliw Sara. Darkana no kumaraw ni Rani Tumenta bebati di kuo no bana no motel chingala nando to marame tokanyo Janet Hennings ukla ni maramoso sariti ko na bunoda pangasya michukumikina maramanita ke rong chukani na bunoda kada katikin ng bogni ko kito babi di binakatikan bikem ni nanomu wisemati biketo maramanita Janet nakabalibo na do yalo binaka kan do bise mati na bi kakedi endong garabi menisilan nakabakalibo to sa nangwalang ko na to kirikim do na maramo do baka bikilitikim do manda bike wi rasar-sar chukumay sa lelew sar-sar ba kung bulati kumengo siya mati ko na biyokani enang bogo binaka ni ko matong ko sar nga imbalang-balang ni bata-batang ko bata-batan ni da may sota da may bitala no to merakilatal ngawiran na bito kani rasya mati kumengo na bimbi ni bonondo siya mamikina dan renre kenabekando stabe na do tumbo da kemay wat kena num do da kata nasi to sarete ko bi Alena ke roma tanganyo pakumadal tikim ni manta weekend no mukoro korni vasu ke no bonon ni asusukina Nakawalev bunway taris. Netang Alena Turanga. klabo kay tawo chumba kabalilay na Zoom na isya ni Zoom by Alena Botu tak kananong ko bingkarabi bakan nasi aus ngemba kili may ato maten na tukangku may nakoro ka na nemba leia bakain renre kina vida tinira ni to kina nangolenga kina to yam kina via una sule kina via into na yalo ni mate au vingavi mai viti au pulinasi mai vi kan ke baka tatawo chumba kabalilay na vale sabati kuna ngone. Okay, tos chiko. Halo.
Iya, keto rongo tata buka tiko na tomo muni ale na sa au kla ni rongo bina kana no muitala no tatao tiko kerani iya roni le suba tal menta ka bakali lain na be ka da buta mai liu ke rao bina kana go ale na giso au ale na sura mai na matabu bala ungol mai kina mai au tau ia butakin okay ke bakana ano to bole mo na le subi ke bitala di lena bleta na no mo zoom e da buka tiko tan rena bulin nasi sai kuena nunggu reida sarava na nona tui mate na tukangu au rendre sar na nunggu kangu e mbole talanga kina nunggu bula me urani okay wala seta buka tinga iya to mala tiko pakai sama bina ka maingo posot sare okay iya ndo kandan tau na bulin nasi na paki tika dio vitu dio mai na kurbuli nasi mai viti au o tiki puna tingka vitu ono rauta bola na tingka vitu diwa au ndewa ni lambasa le vingara bi lambasa o tia au ngara au sar mai undu au ngole mai ni sulani na kalima ni November na mbaki rondolu mai tiku bulikina ngoi ni slandi sa vina wale sara alena na no se mena itukutuku ya bo si vina no mo ngona ni torivola bakatala kina na mbaki wa mikina menisilandi to toko bako ni kalima ni November na mbaki ronondol vina wale sara alena to ngol sara go be yalo wesi keranganyo ni somtalanga na taroyana no ni koro korni basu kena bononi asusumikina naka lena naka Luis. Vinaka doktaki na bangunga o Luisi tunambuna na bangunga mai sema kina na buvale ana vani buvale sema kina eu tumai na buvale na Luisi dau mai na banomba tiki na koromua o tiki bubulinga mai batiki beranyo wale ani na andita kambau school mai sawani sangga indewa sare ni tamavua na nasi tamavua au bulia na tikbu bul nasi ana tinkadiwa wal sangbul kawalu ni mayuti na matay ni buawiri menembaki wal sangbul kawalu medo mengo sa viatul sangbul kawa na embaki na nunggu bula buli mai baka nasi ya satul sangbul kandua na embaki na nunggu baka nasi budina meu nasi na nunggu sa ultima na garabi buli mai na waimanu au leiti ko valelai na koro sanga sisartiku na tukangu au reda ni dana tabimbimbi na vengarabi ya sandanga iko tamai menda mai bulida na loma nimbai ni vengarabi bakatamban nimbula ya sandanga mai wakila telngayani nandendeni ngono sanda mai nastiukina nambimbi ni nonda vengarabi na buku ni mbula ya senga nda vengarabi walenga na buku ni bonua inda tukina senga rong walenga ni bal ni mbula yang tanggara besar tingana mbula ni besin pina kavali Sabina kavali besar alwesi na mo pamatal tiki muni mai na bunoni siya makina na buli ndoto ko ngono balawe ni sabuli nasi mekina se oni nasi kina oni asa dono no buli ngambo ni nasi di se ni ngonelewa leilai ni ndo tan ratu mbeka na daka ngo
sara nila kumenda nungu bakasa mamewa nasi jina ni ndo balatani watu ngame na yanu lelai na nasi baka urege tunga ni dua ngana marama na mbula ni venga radio sasa sarni aduma isuba me urege tuni tuna bali mbula levu yang ono levu tikini sawani ati nungu banana no na tambani buka yen sa ultimena huli Ravang pia we vida na we kangu era nasi au reda talngana nonra na yalu itu beira na rangarava na ita bingo na ita baka nasi dona nungu na ulevu mai tiko vale laibe nungu na ulevu marama nasi na yan rambongi ndini sara marama ngase erwa posota tu na yan rambongi yo sa baka mo sanga tiko bumai kana nungu sa Pakande takani au veli buli nasi ngasaru tenala biala kotali buli ngasini buli se biala kotali besaru tu musala kumandangain musali buli nasi bina kavali sabe naka vale usara no esi naka to ngol sargo vivasit naka malo adangu ko vasiti taservano no sandere de chikumbe Kani betao mek balilay na Zoom. Iya, awak sasya matal minggo ko ya. Iya, isa. Klana ka minggo bebe tao balilay na nito mo na libo-libo ni kunilang ka ni siya matikumay nakabali usara na vio kani na siya matikumay. May Vasiti kito sarong di komunitali may sasya matali. So we can hear you. I have to run downstairs. Well, anyway, I think ko Vasiti taster na banua. Ko yaw may salia na yaw law. O vasuki nuku ni one law. O baka wat sarchiko kilobu nga ulo may viti. Eruango lewa, erualvengo lewa. Sapachiko ya makumbungu. Iya. Kaya wabuli mendabu ilebu melelin. Ngono may sento yang ngaki na form 6 Iya, au form 2 au form 1. Ochimeo saba ka don seraki bulnasi. Okila na wito yamba ki koya ngoni ndondo na wito dhuru ki bulinasi. Ongelemba kichini ka wito chiko ilo mani koribul ni bulinasi. Iya. Anasi ka tau tu nungu wakanana no mo valata. Ikila na ngono mo ndo la ko ni kinekibiki ataki koribul kurto na careers department. Akan kisarango de sara ya sara bitalano yo ke kero sama ni wakananan sarkin dangu friend me kero pakalewe na fomu. Sambera ni vala ya kim sandon tabe na New Zealand University entrance. Samber nila kumain na kani bitarongin me out make na results ala ko tal me madala ni interview ni nasi ni ko sa through. Iya ko yo katungo kanana no wabi a lawyer. Iya samay bakay sakit talak may samay nasi and I'm loving it. Iya. Sebab kan mutu kune di ongon itu untuk mbak kan nom do lawa kan nom do ala kibuli nasi kan dia ya berlatih ke university nyoni ngon itu untuk mbak na nom sanding tak boleh buli nasi. Senga kilana nung susungi tak maya senga ni kito rawat kito sarva kabinaka. So that was an opportunity biyao. Kila mo naron le daka kina awari da kamay. Iyo. Gangon may sandoraro kina may biche kima mi buli nga free you get to serve the government for 3 years. Okay la sando ten sarba ka nila ko nang nay. So may endo talaga motivation kapag punango vel ki wala takina.
Iya. Sanjena saranga Ninda kila ni sandali buli nasi sa kila ni ocenga no motori bolong ko sana tak Iya, sandu tu anak-anak. sana rano bibuke ranyo Vale. di toko ni sarivale ento lebi teman teman bite ni basit Itu lewe bitu. Koya we karua na ito matabu vale. Iya. Dondo chiko ito vale chiko menika viwa ifa kambia karabakarong chiko mai. Sana biya takile yang betsabu la toka ulungu kasabi sa wakaroni ya dhangu. Iya. Au naka kita ndo chiko menika viwa ndende ito umbula. Au nasinga ni buntakina. Kan naka senga. Tutaka ito vale lai. Isanda ka ito ndo bi lumaluman tok nga bakikito Iya. Buke keta na wetambula na ngaunay, na wetumberi da kemai. I'm proud of my upbringing. Kila? Indua medo roni kaviro luvengu. My life was like that. O tando bunta kinaviraw, and I'm proud of it. Sa totoo kan Gina. Kaya merawuli kino iranangon nirkila nangonong ko sa mes tawa na raron ito sa tukin Benisilan. Siapa raw? Gina. Sa Jadi turun mo maybe magkano pa na matentu na Ministry of Health. O sanggale umbiu ole idurba na sotia. Ole nonto na sotia bakitini. Umbiu may virto na roundolu. Ole nasi saray Palau ndo na to Micronesia. Ayang bakibito to my kina, I practice as a midwife here. O chinga lestalan kibiti lay wala walumbeka. Sakit tolak tal may kinisilandi. Takatakatok magalele ni silandi. Bimbisaro lay takatakatal ki Australia. Ya kayo sangga may ambakiro talio sa alistal may kinisilandi. Sa reda matanggoy na takatako makanasi. Sa kuchikem do to ipapalang. O kaon. Sa reda turun mo maybe Alena la kumena kalima ni November nondolo. Kembali be vasiti amba kita bola kumikin ni Islandi. Kena chikin singa. Ka rosanga bulka dio ni April na ruandolo kawalu. Yung bitibit talaga na ruandolo. Masala kutukin. Iya. Sanjena. Bada bikem ni alwesi. Ngona dapat dibutukin Islandi bikin. Koyo au ya pemain Islandi na kalima ni me ronondol katolu. Awa matay ni nagwiles-les wate kabutal nga na Ministry of Health ni utina Rivola. Matay ni nagwiles-les ules sarangay na nungkuku Cornivasu. Loma-loma Subdivisional Hospital. Kaya was ti ko na korbaturang umulib. Matay ni nagwiles-les ya. Daran ni yung gayong wala saraya ni na kauchuchin niya ni ano yon na ilaw. But that was an opportunity for me to see the beautiful Lao group from the northern tip to the southern tip. Iyo, wabi na binakatakang baleta na veka ubulida may na nungu tuwe na veya tuwe niya o may rilivale lay na muka na liali binala si na muka. Kasi nga nga ni dua biala ko yan yung may suwa sama ni ito piningabi na si may indoy may lakatali may namuka. Yaw ti ko mayon na ilaw doon na kanong kutalitak na bula mayon na ilaw Baleta niyo daka-daka yan nandua na community project nursing station indoy. Nung na vale ang dalibing garabkin na vale kavanga na itiko ni nasi vale bacalao nga ia umarotaka utalitaka ando mbole takatu na nungulay tumayo na ilaw ando tuko na talanga na nungundo vengarabi wa woki so sireti mo bosa that was where I gained my confidence. There was no doctor. Iyo ando na kay mbole kina na nungumbula no tumayo na ilaw yawa na balimbula levu yawa talanga na Hunyuai and
sakalunga e baru tekianda mendele imbulai kia ia mai ona ilau o ngoli tala mai vale la kemba na venga ravini mboselevo viti avaidur la kemba ke mami pula tek tala mai na la kemba subdivisional nurses bere nyunge la ngoli sarani lo toka mai tonga vale lo toka na tinka diwa de sambul katolu bere nyungole ani malevani la vavul ne turanga matingu ilesta leviti leitiko na CWM leitiko tingevel mbulalevu mena tinka diwa sambul ka on me adavana ruana undul kandua ngole sombu tikibu kina na suba private hospital eu tikibu dakatanga o nungu dakataka bakanasi ngonongo ka usati ngwe na Auckland City Hospital na Valvesele tikibu na nungu dakataka Valvesele tikibu saranga mai suba na kila kena talenti ni dakataka Valvesele tikibu saranga budini nga mai suba na ve kambia ka mai sekitaka tungo ia na ken tikibu kevenga mai suba mai CWM iya yango ko sati ko ngole mai viti o laksarani Wellington na Ronondol Katulu 2003 ya Wellington o sati ko mo o taka tinga Valvesele yo sati ko na 2004 mo sa ka sanga mo specialized mo da kabana cardiothoracic o sanga mani yo New Zealand dia levo na itiko na criteria na lo mani Valvesele peri of department da mita kandala ko daksarani ka sabe da ka cardiothoracic yo tiki bui Wellington wale ani Australia na Ronaldol ka viwa le ambakiti ni Australia na Ronaldol tinkadiwa au ding mai Australia na bulochune aunque mai tiki butale New Zealand baletani sa leoni vanuatu ke ngai mai tiki butale ke akan Desember via on na bula au senga tuni da kabakanasi yana kila kabakanasi via balunganga teke dan satu weekend tu batkenel vingarai dalistaleani routingan da pakai da Roma itu mana tal na nunggu kata Valvesele iau monongoka mena au Valvesele ngai na haten langse ni utonga kena langso tali takabaliu na nunggu tingoi sama yang bakirua telenggo kai Okalandi boleh itu na takadaka vesinga na pekandaran setawe benuan takadaka ia dababi ni binaktak sulitu na mula binaka natali di nayalo na ingue kinakilaka iyo babi ni binaka taka niu minding taka meunas bauro kinanungu ve ande wabuk binaka sa totoo kasaranga ay darang mo may vivacity nanom rongoli valangi o rongotal ngo bike muni maramanita sa totoo kan din ang gomatanga undi ke nung rongotok nom total no ni ko kaya listal nango no mo listal nga o sa talita kan sino talan no totoo ka nakabaliw gosa sem talmi golena tunani takani na rongo talmen to mona ker no kumarama lena tigu talmen tigu kami rongo tata buku-buku na num litalan no kerao pinak avisa mai laptop melang gona telefoni meran bakan di dentro da vista yo komputer ra ni vista ukina pinak ka babna takana nugumbula tumbu ke mai be bakawa telefoni stiko eliu di tau ya utai kina kena budini na bina katamen na ngandreva me unasi sai ko na nungwa sarabo toka na nona mbula na tukangu na ngone sa tu mati bimbi toka kina mai na palimbula mai I roi mai matuku gai sinira ni intua na kamera ni raka sa retuka mai na nasi sa sindo na kara ni raka intua na kanrenre ni tanara ni saraba toko na non rambul sa renre sa kituli waka uli stale ni tu koro kalikaruan na ngone
Sangkai muriani na tutu ni sabaka tengu na tukang. Tuanan ngona renre kito batani kita susun kito na tukai kito. Ye sulit lah na boleh be ya umbeura ni tumbuh tak ke urani karaba. Meu karaba na nungumbula wakabuli meu urani rawata ke urani bingkarabi bakanasi ya sada ba tawi utenga mai namba kilima. Ya ba na tawa na klo na ituba ningai ambaki abuli mai ratskuna ambaki tingka dio bisa bulkaono au sa la ko le bulinasi au senga ambaki tingka vitukina au rawata nungku bulinasi ambaki tingka dio bisa bulkadiwa potong ai vida na bula me ambaki rusubulkandua mai ke au sa ante au sareni ki bolimbule lambasa au le bingkarabkina Pakaleka-leka o te au sanga i lesi ki Langi Health Center imbua i wundu o le vingarabi sar maikina to ia utalanga maikina nung kumata bubaler to sa vato kona luvengu sa ngo sa lima tale to kona makumbu nango yo au babinu na tabana klo na yalo ni vingarabi ke vakame mbuthini ndina ilomanda ni mbuthini ilomanda Italia na vinrenre ni mbula na sotabu na elomu enandua tokanga enda bakante takatonga na lom nyongan reba membula na endua ongaraba kamu simosi ke vakame suliana no mubengarabi ndina kakautani na mbula senga ni mboleta ni osini ngarabi kwa vinaka yemboleta talembanga ni sotala na itubutu ni mbula rasotaba então mbula ya valiu na nukumbula ya meu rei da ke vai kautani na mbula ni tu na mbula au garava yo pabin mala tawana klo na tuba ni takataka ni bengarabi mai lambasa ni wote ule ngole sare balbisele ule makidiwa kina nando na ambaki au sinra ni ngule labandu ya nangauna ngirte mai kina ni ando na torbule lai yambaki vitu tokombeka mai tikombia suki ko na isele ka basika mai tumba na nona ya wa ambeka ke bakantara ni kana nona intestine dikito ya do yani na tim ni leve isele ngai na nasi talanga ela kutui lambasa elala tigo na balni nasi iyo sa karombo talanga na buno kito bondo na helikopter sa karombo mai na bunua sa sinirani na lesu tal na helikopter ia abablu binata ka bwana klo na nitu team na ndo na bunu ni bisele ndo na ndani be ba motheri ka kerole ruona nasi tanga kito tuba na vale ni na classroom mera ni kito ngua ka waka sabata ka be laka kina bingarabi ni bisele ai ndo na experience au sotaba ka usianga ni rauni ngule raba io appreciate takai na yalo ni bingarabi dinangani renre na bikanta sotaba enta ngaraba ngana itabi mai na bika ndara ni kilamera ni mbula kina ndo na mbula ni tua esa mbiu mai matanda pabina tawana kalo ni ngone ai mbula tiku nango au kilani sara dorobo mbeka levu stana raibu kawati mbeka au ia sinira ni ngule raba na lesia wabini bina tatalanga bwana klo na bula ni bengarabi ni ndabi bwa sudumi na loma ni be tikini koro endangalo mai na buno bengarabi kina sona ngauna au ngalo toka na wai mera ni takoso ya sanandua au be bwa sudumi na loma ni wanga ni mboto ni ber ni sanrenre me athoi na buno I lambasa na wanga sa bwa suduma kosongana ngone na loma ni wanga iyo ngona be renre enda sotava mai na bingarabi wakanasi mai viti kanta wabinu na tabana klo ni rawnga na yalo enda usoli dina ni lailai na be kata leso mera ni buki kenda you are on your own sa anda bingarabi sa you really on your own you make decisions on your own nda batulawa me da batulawa nda kila berani na mbula ngakina into na mbula ngoi sona na tubu ni bingarabi so taba mai bitika senga ni ngule lava
Yevu ke yo bakalevu nangono sa tako sa may kina New Zealand. Au babi na binata kanina may saraba ka duwatan na wingara kina New Zealand na 2000 na kompito sini kila wando na ba tambaka. Au untuk kila ni liu nangono santo kereira nangone au takata kira merbuki ya. Beta may biti sangan ninda sini banget wala kita ngatong kay kita nga kita ando na experience ni bisawe yani da salak may New Zealand sa may lebu na bika lilibu talento sa taba ya enda wulida yani tiko nante ni alo ni bingara bitalia nga nandrenda ni kanta na sa taba enda na wulida na katodo kumenda kila meranga ni takaraba kina nambula merambula au ba binata tu kina ni experiences ni inonda ni bingara bi bakan nasi it's a rewarding experience ni lako na bimataka yo le sa totokan din na beo singo klabe tawo tal chumbe ko balay na non na mona libo alena klan ni waseti ko mo ko ya bida na italan no na andre ya setaba be ko marama na italo wesi na nona tubo limendoi mayono ilawe ya wasar klan ni arso sando kachu na kanta mayono ni bolak talor to itong maybe kenta to ibiti ni tutondo tu sengan indo na buniwai sa ni sanang wale mendo na kisbaya sa kem do sarangan anas do sana bingarabika sipata ba alwesi Kaya na ka topeti kandi na to ko na ondo wakasa matakalis na ilan nungu bulo wakanasi dina bisa mai toso na kila sa toso na pai kurta kina talendi na wono anda sa mai raka kinango but confidence is something I learned from Akpia. But the level na kuna matanggali kisibaya the excessive bleeding nakaba the Sotabo Mena district that's something we cannot gain from textbooks, we cannot learn from our mates yana nonda experience ranga ko studio weekend na yalondi and that carries us a long way. Oyo mandanga ibuki ubuka lebu na nugu mengo kena nugu meitu na nugu mei vaka tingo kena cardiothoracic theater. Erando ngora ni so mandanga erando kai biao we don't know whether you are angry or you are happy, you are not sad or anything. You are always smiling baletani era senga ni kila nrenda sotaba mai. Na senga ni aya ni vaka eu mai lewe na taltinga na team ni Operation Open Heart International na Australian team o lewe na tiko na teamingo kima mindaw lako na third world countries including Fiji, Papua New Guinea, Myanmar, Rwanda, Vatka Telngaki na ibiti. I've made 8 trips to Fiji dangay reda so nangona so randau kaya sabi na nga ni rabuli na si may balangi yeu ya baunggetira na nontonganele ora tu may biti senga nabuli na si ting may biti baleta na you gain a lot of confidence na mo sandira may biti gawla ko may you can meet anything you wakasa matagatelengan to be in an international team of a big country you never apply any to be part of that team, to be a theater team, to go to these countries. Yo umbole takai kia na nungu experience may viti. Kona kai senga beira. Diana ando tukuna beira, you may have 3, 4, 5 degrees. yes But na experience to work in a third world country, tiko beyao. That's why I got in there. Ando nakaungeta beira na nondangonele, mera kuna no merengai lang may balang merengai may buli senga na buli talanga itu may video teka busar nga na buli nga teka busar may na kor laku mengo but it's been yendo na kaya urida na confidence na confidence singiran dangay may game tak ngay ke
Dona kambimbi no tau ia bumai. Yo ba vina vina kita kana kelo ni buke au mo rani daundei nangona ni sotawa na andre ni sona kisi bimbi daka transplant iyo. Tava vina vina kita kana kelo. Tena sara. Na yalon day talaga patikena na rarawikan to work with others as a team. Nyo ni taka na muna ni Bisele, there's always working together with others. Yalo kumikina na teamwork, team player, and sort of qualities that may not be needed in academia, but you have to bring those skills with you. Totokan din. Naka. Vasiti, tiko talampek nandun na mo italanoa, do you have a memorable experience similar to what Allen and Aloisi were sharing? Totokan din na naman do we was na maramanas. Toto. Iyo kila na vito to batalabat kirau, wayaw nangono wa lesiki na ulistal nga kinanongo koro. Pakata kirau talanga wa listal nga inayaw. Tolu na koro, doang na kena nasi. Via limanan raw na kena hello ni Vanua. In the Kilani the Sale district nes via can the on call 24 hours 24/7. Kung nakango nangin do nango ando ne talaki nen do na pakasuden renre. Ya me pakanga niya sa tukuneo Alois. There is no rules in the textbook that will enable you to more the kavanaka that you want to do. Sana out of your confidence and what you think is right. Or your textbook is not always right all the time, or it probably does not is not applicable in all situations. Iyo. Yes, I when you was 3 hours away by boat. Yan nanday nga ni Bulye, nanday nga ni Kanda sa klatok nga may tamabua. Kaya nga ay, ondo ba't kinanakato kaya o Mrs. Tuinambuna. May tama buwa nga ko ikaw ti kumaingo. O kwa ngono kenda to may viti. To kunimbeda na no to Vanua na kuno to buli may kina. Korri buli binaka na korri buli na si may tama buwa. Ibe baka rauta ki binaka. Ye baka to sir nga weekend na nonda karona na viva ka buli dia dayal matua taka. Yan nga ikaw ti kenda may baka yawa. Total nga nakaubiya bakong gitiken na kinanda kuni reri. Do not be too comfortable in wherever you are. Na tampanan nina si elevu na bonua that you can specialize in. Nungula kumay may nakatale so na postgraduate courses ngol sabaka mo sando ni bakasala taliti ko be kenda to na Pasifika. Baletango na matingo na COVID. Iyo. Elevu na kanda roni bakay tabita ki kenda kina o kenda da kuning bedi kenda bakay kenda, we can do far better, greater things. But the problem, you need to step out of our comfort zones. Menda lakoyani, the face taka na risk it to may tumba. Of course, you probably will fail sometimes. Yeah, and dati ko. Iya, yan do nakanga viva kasala teki na vira sangay via nasi tiko maise vira saran nasi tiko. Nothing is beautiful. Nothing is beautiful. Iyo. Dala ko may tomada bata na ilako ni Bebu Kengo. Sa totoo makauti. Orang ada balilea na namun yang oli Palau, Northern Micronesia. Na tabi abang beach kemni kinabasi timuni ngoleka. Awasa sa tiko boli nga may viti wango sa dende na tiko viti sa dondonom beka meu sa ngole talen. In fact, I really wanted to experience what nursing and na tobunin na sinabi sa bura-bura. Iyo, kole tu mekinikya oli takatuba ka midwife ondo viva kasudu mi wabo kiboli. Ongai tiko mikya sa bakay etandola tiko na lomango. Klau sabi na kata tiko mau rede levunaka meu kila levunaka. Kwa kabuna tu angu bila kwa ikaw sa ama ya sartu kina yei. Yan palambal sa do na yapon do bila kaya kimya na yapon ko si Mata Baluis. Oiga wenda lako. Well, nango na nabina kanina si nasi ono matangango nurses they are well marketable Wow.
So kero ni vavina kataki na korvuli nasi ravali utaki oira na ngoni meravuli nasi. Meronira vuli taki ni. I mean, you sell yourself, you sell your product. Na Fiji Yes. School of Nursing sa kila ibina katungo ke New Zealand, Australia, utakapata New Standard, Zealand, Australia. The standard da kila serangan na ndui Vera rata mai viti wat ke irna tungai ke irna textbooks oriented. Iya, this is our world marketable. Sa totoo din. Talita ka na naman do, you all acknowledge the rural setting na bunonton do ilisikin iundu ngole taliki nayaw bakatalaki na ngole sa rindoy. So the rural setting, it pushes you baka out of your comfort zone. To make decisions, to be able to be strong in your any challenges that you may face. Sa totoo ka din. Wana na din sa rota me ndota ni toko biti and bibuno kita nga bisi berumur tang wala sa tumay na maram ni biti nasi. Don din na ribina kaya So Vasiti, what would be your maybe your advice bakasatu kuna mayao netalwesi in terms of young nurses coming up? They're looking at all three of you as role models. So the opportunity to go overseas is endless. Apa nomor ini tikina Vasiti? Kalau nabi bakarotak nga nakawasakay man tayo Kivka sati kunayalo ni vengaravi senayalo mbeka ni toso da kako ni rere. Na senga ni rau na ilaku-laku. Yo kenda mendalo de tiko. So nangona kita sabi lang mo kay kenta sa we are doubtful. Kita sa doubt kini kenda chikumandanga, oh, I might not be able to do that. But you don't know because you haven't tried. Kila, we need to get out, set foot outside your area. Kita narawatikin. There is nothing that you can't do. Ataman ni buru-buru lebu ketui. Kep kaman tamar salak may nasi. You can be, there are level branches. You can be a respiratory nurse. You can be a diabetic nurse. You can be specialist in other areas. Yeah, but you need to come out from what you are comfortable doing so that you can experience those things, can come into those. Sedava. Maya medanga ufiakaya. Dono sarangan, dono binakanakaw tukuna, matate binaksarangan, si Pata Paluesi, chuko to nang gagawal talman na biyali, ano klasa rito kumay, na biyarong talman no mo na liva-liva, Luis, to man talman na po sa Nibasit. Na singa lotule wo suka ngamay na takalaka. Sa tanggir sar na nungu messenger, Go indo na maramanasi. Daw nasi tungang gurmesi WM kita ndo lakay ni narakawaka maramani namukailaw kita ndo ngole na living karaviviti orto tiko balbisel may suba bosala ingirital timo ko may Amerika sawara ka tiko may ngole bamuda kero bita tinga satu ko mo ko biya ni sabaro bondo ke barong tiko mayo o kalesi o kila sa rating go may bamuda. Ya nastinga lutule ngango kero vital no tikina. O kinda dalta kasara yo wanu ni bina katuyani na bamuda. Saya bani na bamuda na wira na nontanasi. Pinaka. Iya. Sa totoo ko ba ko tsirere ya? Maram ni namuka, may namuka nga bamuda. Iya. Totoo ba ko so nothing is impossible whatever you put your mind to, you have to get out of your comfort zone, take the challenge, go for it. Exactly. Sa totoo ba ko ubeli subutale na kauni tukuna ya Luisi na nomuliti ko ngona buno ni Visele onida buta chukumaya na Visele ni uto matkina ya tibuso. Lak may baka dapat bigyan mo na naman italitakan na takatakan ni Bisele na ruwan na tambanan ko. Na Bisele ni uto kinetibuso. Iya. Naka Dr. T. O singe tingbu mo may tingbu nasi suba. O tingbu na bali Bisele may suba.
Rodo moliti ko yan, yung ira na orto na timi vatangango na Operation Open Heart. Tondo lako tu kaya ni viti, kaya mgendo attach tu ngaki no kaya minana si may viti, orto may na wards, medical wards, attach ba na ICU o kita talangan na theater kita, ondo sarava tu ondo rede tu na non rata kaka de nagabe kara ko teni viti, they just like omdanga na nuguna right tu na ngona ya, they are like our savior. Baleta ni ay matini uto isang ningarabi may viti. Gai na kila na vaka may dakawa. Estingiro ni kime me dakawa viti. Like na non raya yani, it's like a savior coming. Satu na nui na non na tumbu na matabu vale na koro. Mera ngarabi rawa ir na luvenda. Asa mbole isar ngami kana non bumbula sando challenge te ki au tiku mai no tiku balbe sele. Onga yato ngami Wellington. Gai o tinga vida na bula toka o tinga na no probation to sa tarong survey o tiko ndau tarong weekend na bonuanda via bango weekend kina se na bonuanda na via le ndan ngol chukina nda sasanga ni patore da teknonda kila kavana se usa ding taksar mo sangaya ni na cardiothoracic io hachen lungs sa tiko ni Wellington na rona ndul kava Bakam juga ni atau tik menangonongo yu wa binakataka ni raw umbo baka na Velvistel tiko na kena transplant iyo yendo naka enda marutaka ni tosu tiko na nonda vinga bisantanga mekilango ni lebu weekend ando rere bakatunga na mate ni uto balat ngani mate ni uto wit kuno weekend ni the heart is a organ of love. Uto kena nanda don menda marota kay yendo don saranga obe ba tukuna bararambang ni weekend ni mati ni uto mati vinaka may virtual na bottle ni mati eseng ni kaya ni vinakata na mati ni uto o betu kuna ngaya ambaleta ni mati ni uto kevi all cardiac diseases can be treated ke sombe kay alolei tu ni rata mati ni uto. No, whether you have a vessel disease, valve disease, or muscle disease of the heart, it can be treated. Kaya ukay kina ni, walo vinaka kina baleta ni, we look forward because we know it can be treated. Yes, angay tiko so kora bimbisar, yeah. Satos tu na vingaravi kina technology. Sasengan ninda dola ngai bingau na lebu na ngau na lebu erere pakatungan sana may varo na serendra senga satu telenga na minimally invasive na saro ni duanga saro ni wabi na katakin nonda uto na duanga na niklay lai bana dingamgo semena iyo mati vina ka veo mandanga nugurai baka vina ka veo talitaka na nungu baka balet nuklani Teve mate dava adova na uto se rautinga right down to kasama ni data udo kasara lengam beka na vessels se na valve se na muscles of the heart satu telenga na heart transplant sa levo sa tuna heart bank menda vital no ataka Batele bukan durer wakatunga Kasar ngangoro o betarong ni taluis na rere pero na taro na betarong na tikina matay na saladaba raninda ba muria me na kena sangay me bulong-bulong chika nanda uto kena karua beira satu mati chika nanda uto me nadaba me ungeti kina merakaku ni rere merangole ni balimbula merlakilurai just from experience na nungu kila telenga na vekambaleta na matini uto na kango ndaka kwanga ninda ndaurere
Mende kavina kanisa ndangai mai vewa seita kangoka ni matini utokede. Era tinga ni se rangarabi. Iyo. Ndaka kunila ndo levunanga na sosa tukuni mandanga mai neo koya matini utokede salina numanga ne kautio tinikai. Itu saranga sona kai ndaro ni vakavanga okenda vakata kenda na nonda tikumbula yana na Australasia na tesmana criteria ko na kasangay ba lawat kita lenggoka kikimam na ni mamingarabi na tamban ni matiniuto ni cardiothoracic na natikumbula saranga. It's just the basics of life, na fresh water, fresh food, and fresh air. Asaranga na kangay na limbula kinauto da sengatan balete na biandre na pamatak sarvale yo kito sa via bimbita na Australia na fresh air, fresh water, and fresh food. Wow. Nele bulang kinauto So it goes back to basics, Yeah, going back to basics. O tipo may Australia sa vakatiko na sa trial take sartunga. It's already been trial but sa implementaki. Na nonda valis weekend atale, part of the cardiac pre-op prep na nonda sanga me da bulang taikenda. We encourage our patients mera tete to earth themselves. Beletana uto ya vakavaka na electricity, electrical activities. Yeah. So we try and earth ourselves as more. Da tombale vale bare feet. Sandole unanga na sa senga toka ni via bare feet. Lekin sanda rani boleto no da vavai. Ye vina kame vitar tunango da vatekena ngele kenan rani kau dali tete dali siwa. Ye ungaindo wari dali stu viono ila umanda nira kita ketungana vakavaka nga ivesinga senso itu kina motoka kina nganilinga mervang takatu rambula vina ketumayonila. Yeah. So we are going back to basics in the pre-op prep ni cardiac. We encourage our patients so that they can earth themselves and get done and get rid of the extra electricity in their body. But nangono telengango salo rivalio ni utinga vango sali ura vambak na vana vaviti sara AF yesangai lore telengana contribution ni kendanga sanda vakani kendana liva ndambite kenda liva itenda linganda da microwave da now the vakavaka electricity electrical activities of the heart. Okay, that may be so taka, but controlled by nature, by God. Na kalumbuli kenda ngame. Sa kandil sarana. Sa tali sarana mutuko na may ay, may tumbale. Kapag nakili mo sa may biti, may tapato anda listal may tapato tali. Iyo. May buto ko talaga banda na telelinkele, na do, na nuku. Sa totokan jiner na maro ng kangkal. Iya, nakela tiko lena ni zakatala tieta even inda besele tu na tiko nga indo na kame na kambi tiko weekend to earthas inda banta kana electricity. Yeah. This is an earthing pad on the patients when we use electrical devices. Alena ro ni do mena ba madala na tikina ya? Kerangan yo unmute. Okay. Red sa totokan din. Masa may Lena. Sarah di rongo. Iya, Sarah. Iya. Orit kana vingarabin na lomani balibisele o may tikukina. Ento na boleh levo ni tikukina tikubuna. Tinduin na yaya baka ngataki kinabikai banget may viti kata kinanakai banget taki ke sa technology sa everything is technology now, so most of it sa kila sa kalangan nabika ni liba membaleta na avingarabi bibukikina.
Rasanya wanita kati kuna numa sarabati kuna bulan intua 6 bulan intua santa botoka na intabuntabu ni tabuntabu ni bisele ngo ni ena tiku talangana no mo pakaruta kiko kendona ka ke vakae se ndona ka na takoso na dabo na kani pa wara wenda na pakaruta ka membaleta na nonra karabi merani pangtita gitu kuna bulai ena sona reda tukira usini ronga da binasar na bekae sa pokmadal tako ontivesi ena au ronga da walelinga na beka membaleta na liba ni mostly I will just go on technology kawombo tani nangona ni bingarabi nangona ni kuwa sa libu na kena pakangata kina bikali libu tudok membaleta na bingarabi iyo inandona kana siniali weekenda but na libu na sona ngauna na rani aliani sona ngauna na rani takoso na sona ngauna rani mboko iya binaka ni tu na libu ka na emergency ni ke pakai stenga na normal one na on my emergency so ena sinrani dona lega ndarani reda na bingarabi me takatakin na liba kabakabonga ke bakai na kani bingarabi taleso bakalengkai iyo ya sana tukina na nonda kila tukina na yang kina bakalebu na kila na ka enda takabo na kila na be ngata nimbula ndang garaba au kila nio diwesa na bostoko kwenye kwa cardiac resike au general wilikina na kete patake na bononi salani kana patake na salani susuai no specialty talanga so ni da sama bingarabi na bununga ni bingarabi specialized esa tuvoko kina na no mukila kina no mu pakangata kana no mubula kila na sinirani na berea tuvoko ngana you specialized non da kila sana lawa talanga kina so na bi kanda kanda na mai ulida ni la kumbai bunotani mai vitin tangarap tuvoko watanga radio da kaba iyo ba kitoren ba bina kambeta ni ke kadima na lebi posudumi da ke tu da na lebi sele na posudumi so sa ti ko talanga na yang kina na sona ni eu midwife mai viti ni apa ta ngara bole bisele o te ole midwife yang mai kina sona kila na oreni ka kina indona na bingarabi bakanasi we can really appreciate it kela endarani baka video binata wana klo na vikadivia iyo metiko watake na yalo ni nonda kila na bika endangaraba baka ni na siang talan dir baka lo mabinakataka intu ya mbaka nandu na ndo tukunir sinira walo mabinakataka intu na buno nungula ka vitalia na itutu vitalia ode dan renrebe murede tukuna mbula santa foto kana ina nabuntabu ni bi sele ya nabuno mpasi ke kina na nungku wakatulawa wate kina nungku bingarabi muri todo na kato as long as I know that I'm safe to serve then I will present myself as sianga kanina yang ke wakanta sa mate se okilani olo marua takana kaunang karaba mungai imbitu ngakina na itu ya you should be sure of yourself here. So nalawat tamaya kina nonda kilaba binaka kandeni alo nyoran yang karabe ndo nambula wale ninda kilana mbula nda karabe sini ninda nang karabe ndo tiko wana ithing nimbula and you want to maintain that me tiko ngawana na ithing nimbula nangono karabe tiko kin. So it's a challenging area to work in. And appreciate takana na bono impitiken takina na kalo he equips us with what we need to
to be able to perform in that area. So I really appreciate every aspect of nursing. Na vivo no todo kwenda the killer bingarabi kinana nasin each specialties na mani baka sara na bingarabi na tambani bingarabi baka nasi nangaraba. Each has its own specialties. Na sini ranyu laku mona living garabi itanto na bunu au sini kilabi naka. Na tiang talangan into na rani main garaba mbeka na kaung garaba eta na sini kilabi naka. So in that way we learn to appreciate one another as nurses and also appreciate what we do. But the tutu watangana sinindu e vere sinindu e tuira vitaliana i tutu. But na vingarabi na yalo ni vingarabi nduanga and that's a God-given gift. And I think I really appreciate God for that. Ausa embaki ono through Kavango for this year. And I've worked as a nurse for 43 years now. Rosangabulu kantoma ibiti samai rosangabulu ka ruaike. Ia esesanga bangando nintuan kono me kila me lulunga kina na nongku binakata mo vingarabi. I still can serve for a few more years as long as the Lord gives me that strength. But I always depend on the Lord and trust God for every day of strength. Okay, especially nangonongo ni nakila nangonan rende ni vingarabi ngo na kena pangkarai sa lili sombu na vingarabi. But ne wili ni vingarabi tiko sa bimpi sa kitalanga na vingarabi mengarabi sa inda ni vinake vakanda wana mata wana kalo. He gives us that strength. He evakayo taki kenda na yau di kukawa na buku kena kilaka that you can go from day to day. Ora ni waktu sani sarau tembakan ni bola kan yang pakitolo mbekan ko sisang wando ni dona singa meutovi mate. Au do most of the time double shifts or work overtimes. If I not wanna kalo that every day I go, or even when I tell me I can do that over time, I can do that. Siang may nanungku nanuma walangan na ilabo seta but nanungku nanuma nambula erangan merang karabi but keva kasalila na bingarabi sam suki sombutal ngakina na bingarabi ndu mengarang karabi kina na tobi mati ana ken nambuan renre tu nambula nda karaba betul tu nambula nintua entangarab. So when we give our service to them, we give it right to from the depths of our heart. That person is treating one particular, and that's the way to serve. You serve your patients as the same as you are serving one of your family members, or you are serving. You do unto others what you want others to do unto you. And I believe it's the best policy to carry on in the service of serving one another as human beings. So I can just say I'm thankful and I'm grateful for this moment, Mandanga. I mean, I didn't even prepare anything for this, but I just believe whatever we can express today, it's to encourage one another, support one another, and feel for each other. The burdens of each other and just pray for each other. Yang nandule yau liu mbak ni nonta dua wata kena lama wata nda babi de tanin toke in talong mai vite. Everybody is brought up in Christian, and that's our background and that's our backbone. Wherever we go, whatever we do, inak. Benar, kenapa valeu saralena. We are all here for one another to support each other. Sa totokan din na mundo wasi chumingo na mundo yo trading in Fijis, yeah. Kochikem do tumingo ibalang, sa totokan din. Basi tiba tayo na sa ngoli Palau, sa ngoli Talangoni Silando nito kuno maya nyo ni sa consultant ko. Nagirire nursing teka bumay na nung siya bakit sino kabito na nung village siya medhav mengo. So what motivated you to reach this level that you are doing now? Vinakawaka level.
Kela oya nanu mani endo nakami menda toso tinganda kuninda mitiko wakandua. So I thought, you know, each step is a challenge. And I took it like as it came out lako mbolena kango zakava o lako mai o mai tiko o tiko ngona tambana ni ko na matingo na COVID-19 o mai tiko buki na bana quarantine facility bikito ko tiko ikeo kalandi senge bia mava vitangango no sama zakava tiko na kau zakava tingo ngo se me zakatiko me baleti kenda sarangana kai Pasifika. Te kenda hando kele toka ni kenda ndau mbe kenda sini ndau tasanga so tindo bakamuria lawan nimbula me ve kene kime metavalata ko keta you know tavalata punga kae me baka ndo vata kenda katu kuna toko aloesi na tiko mbula baka ndo sanga so chiku ni leve keta. So iyo emboleo ngona kimea ni na total population ke New Zealand. We make up the biggest number, the biggest percentage. Ko keta ke Pacific ni keta ndo mbava. Yes, so kan buli kenta ke seranga ke Pacific. So angoi tabi mungkin do contact kinira specifically for this na matingo na COVID. Meron do tarong kila baka tarongi nakake niket sabi tala nochi ko sa tangi kilaki na there are so many things that our folks are not aware of. Kila na tukum back the information is not actually going out to them. Se sala ko tukum back vera erasenga ni understand tekino baka vinaka. Kila mai au kila no mai ka baka le chiko kina disconnection weekend ai. Iyo. Gele talanga mede bakaranda wivan ko donga kina sala nimbula but kina non dai tobo bakawanua bakandundua in particular when it comes to food sena non dando tiko batu na kila ke dando talita kina tu batu bakalelebu so kila no mai ka ketambolechu kina ka keta kai Pasifika. Yo, I think it's like no gubina katanga merakila kurale ni wanwa we ka sombeleta tambula. It kind of, you know, pushed me to do what I'm doing now. Yeah. Kila me tofu chunga na tukutu kumbeleta ambula kivira nondai. Kanti na saranga. Me pakano mutuko na meya kenda dando tutu wata lele butu. We are very family oriented, very communal. Yang gela ko mena mating ko na COVID sanga itu ko weekend mena musu ko sombo. So na bien rendre to meredingom. Iya, senga so chini rawa. So ngono me vale nang girvera, erendo borista ngamai. Adang mo me kaki na bakai go klako kima mindo. So I have to start from the bottom. Me baka madala takitale baka matata vera. Gai tua senga ni baka bauta me de kenek chukendo do kangani kima mindai. You know, but you know, we're still trying. We're getting there. Yes. Wow. So those are the challenges you face every day. Atamam challenge levu ka kita sa tawa tokai you know, just trying to get that basic information across. Iyo. Sandina Sara. Wow. Sa totokan din na mundo we was say my concept ko me alen na baki wasang bul katuli ni non taka baka nasi sa totokan din sa balakan ni mama tak sartu nga rona sang bul kanto na baki may biti rona sang bul karona baki ni silan. Baka sali butal na cukup balang buat kena cukup mibiti. Totokan din bikim do talaga always do kalimaleban yo lako talimayo City Palau sa totokan din sa gaiti ko na sekali sa barong sar cukup membamuda. Sa totokan din ko sa bakan na kaimbang ko gay gir cukup ay sa baro mo na ko misala. Ako sa America, Los Angeles. Wow, sa totokan din. Nagkari ko na nakatako pa nasi. Da rongo ta sarang kami bikem do na marami na mundo talita. Husar nga lo mundo do sulian na mundo ngauna o undo tan na tarong nga vetarong bikem do yan dundo membalet na mundo do matabubale o family support. Nadawen do ya do na taunda kima minasang ni ready ti kima na ready kem dichuka na maraman nasi na mundo takadaka i valnimbula na mundo ngwala na bese burubura pakatapon na to nandui wati mundo
na vito kon kerto na ngoni to na teka be andia luesi to ngai ngoli be alena to ngai ngoli sarvi basi naka ni taluesi Vinaka Dr. T. Ya mai viti nangono sa kuna kina mo level nasi roto be vai longa ngate sarvi vale sembel kina mo wati o sengani tarunga beira se vabar vai longa ngate kina yo mandanga bakai bakambauta ni vina kati menda zakazaka sanda mai buli ndambiu banua mai ndamai buli ndamai sangana nanda zakazaka me bakana itatau mina banua mina koro darun me zakazaka yenyo samai zakazaka tikuba nasi na vito konya na nungu vele sia kitue ya sa kila itiko ni sanda na lesia ni na vivanua sa kadibi kenda kina na Ministry of Health yang boleh isar nongumbula na vito konya na nongulay tuyon na ilaw dona kana non tomaro taka balete ni matay mandangani ka wati ko may ivanomba labo bangareti ko mendona na siono sa sarangan to reda rawe dua perto sanga ingir tele ni ivanomba labo merto bangara na so devi kito na simone lewan boleh na lako yono nusa tuk may nusa na lako yono pabini vinakataka na non to vito ko ni vale ya ndona turanga nengo Poi kung sarang ako biyaw nakato do ko rongo da tunggorin baliti ono ilaw ni awa senga na wanga sala ko ngangor sala ko inbuan due do rongo da tue iya senga sala ko mo kwerto ivale baka samta ko barua yo ba bini nakataka no na bail nganga tikyaw tukuno ko biyaw ke baka na tala no ki tengori na lasualenga pa posanga ke baka ko ya lo sarayo no ilaw iya muli din takamay. Yes, nga wala nga ya, iya nanungguti ko nila kumay. Ang gay ngoli may balang yung sa bakawatitiko, sando tiko na luwikiraw. Babi ni pinaktak na bitukun. Balita na nguna yan, nasi may biti, siya nga saratungan yung bukilato na baka computer. Na tamay kito nga, bukilato na computer, kwa sar nga baka bamadanga, may na application. Na wuling ko, na wuli sarting nga ko nga siya nga may tamabuha. Di umandanga may email tik may na application na kaba kira nga nito pa. Pero siyang sartungan ni klan na kaba na kaya. O kama na na tosto na beibuke ke na bito ko ni may vale. Yan sa kiron do pa tinikito la kumay o kila sa keseng na bito ko ni kesingiraw na la kumay. Bito ko ni. Ya may na kito baka matabu vale yo irna bekang leusar nga era tarunyaw. Daba ngo sabian ro, misasi mi biangara ke mami. Ya senga wabi ne binakataka ni ngono ya to may kinay balangi. O sa sarani Australia o sale lewe na tali na operation open heart. I had something to give back. Lista leviti le vengara veise le ambaki na matini uto may suba. So tavira tali na nungu na nung ito kani baka bibaya longganga tay kindo kirtu bukatel nga kinorto ibal sa may waydalaya ni na bekay sora do na numatu kimamibian ro sa sengen kimamibian garabi Rebecca senga ni baya lo lele te kimam na ni mamikilango na kimsako talis tale ni may banu senga wal ngayan do katel nga wabi ni binakataka nung may bulida na avevano son daroni vakaya nga kenda kina semenda solia kina na bingaravi sa may ambaki vida talingona nungu bingaravi tiko balangi ando na kau beba ungi tikenda kina na marama nasi ya ando na kambule kin nungumbula ombimbi umay kina ronon dol tingkadiwa meulus tali ni tokor ni International Women's Day yana nungula numana tinang Ato may tinatinang o sa amin na numamosala ko ini tokor muling garaj ko yana baka sa mo nga ya may biyaw isang na betya na mingay girte ki may mungay Vivian na baba mulita ka I've nursed everyone else except my mother but I thank God for the opportunity
Me vale sena vinga rabia ino kor. Levu sara tarunyam. Ela saranga virtuna buni waiti ngori suba, ongole mai suba ni kot mendon pe mate ongole nbi Dr. Bundini ambol. Tarungi eu saranga Dr. Bundini ambol. Urunga dani kemni satu mena kor. Bal ni rendo stavi ungani ulako ni daka. Yo babi ni bina kataka nungwe lako kanas. Ole lako tala mena kor. Era seng ni bakalo leile te kiao. Ye vakuria. Vakuria na nungu kila kena nungu dedicate ke au sena nungu dinata na nungu bula baka bengarai marotaka na ngauna baka na nungu bula baka nasi membolengara bana tinang bula bina ketiko nongo bako tetelangan bula lo mai betik tak nirto warom tiko mai iyo samyamba kirua teltingo kai okalandi senganin rendre na nonda nasi mi kanda satu be kanda nakila Sandana Sulikenda Bakarawa na Mado ni Women's Week, International Women's Week. Dona Koko levo na rin sila weekenda. Nanondambula ni Bengarabi na marama, na bukunda na marama. Pagi yaw madanga, dona beba Koko tekilevo na nungbulengaraba na tinang. E nambula binaka, kero severa in sembula binaka. Kauli bangit takatalang kina nungu kilako kilani beto ko in sarme kina bagaliw. Como itu kena gua keni silani nak valeu so nak valeu besar to toko bakoti na no mo beo sei na tikene aba kumpul sar chiku berna sema tiku mai na yan to toko batiki klani rodo barong tar chunga mena program mongo to toko na no ni beo sei ni tandi alwesi nak bakaleu to no ngol talen gobe nan to maramalena seranyo ni vos be mai o teatro que ngol talve basiti na ulutang ngani bito koni may bal naka pila vale ubni wa taris au na pamadala malilinga na matabu vale o eu na maitiko ike sa tiko ndua tiko runa ya sana mbeka ni kila na binaka ni nasi vote kena consequences talembenga uroni pama Oroni ka kina sotaba kina gumata bubale ka vor kina gumata bubale pala tadi do bengarabi o na polivisele on call na dona madawa kene karua ya sala ko na bi sai buno lebu na buno ento la ko kina so esini mani sotaba bena kina na nongo ngangandri mata bubale ka vor kina mata bubale sa maiti kunto ti ni Islandingo Yo retorno luvengo tutul tiko ike kando mai Australia na bula ni bitartar bak matu vale sema tiko nga ndaba binata bona kloni suliet ko bula ke na ivengu ni bula merani nda bitartar tiko kina ka kina irna arto leting kando tiko arto letini na tavingu rase bula todo tiko eviti ndo ike to bitartar taletngana sonangona vi madawa na bitartar tu bote ker non da kani da vi mataka ora ni bakayan ratu ber ke na tavingu na bakayan ratu kan da bakumpula tiko yani me kilaitinga semati ko na non da kani semati ko na non da bitartar na vi kilaita tiko na vi kaya tiko na non da dui mata wale kina non da lomani mata kani da babina ta buana kaloni ran suleti ko weekend na vengu ni mbula ke nei sema ni dira ni na rendre na bingarabi kina it's a huge relief ni ndala kumaira nda bitartara batikero nda mata bubale kabaka kina bir nda mata kani it gives you an ease me ranindo kina na vengu iloma ni mbera ni toma na tal no bingarabi pina kabakale na kuna kabale sara alena ndongo e bakumpulu chikumai nanumi community ko nanum ni bingarabi na kamelambasa hospital namba kiruno ndolu kina runo ndolu kandua. Oh, okay. Binaka. Kalau lo maju beira. Totoka na naman dobing graber na nalibo ni bonon dobili sikina na lako do nang ulen abeso na kayo ira na living graber na numikem do date ko na namu do laki bing garabian totoka pa ko ti lena na namu yalo binaka na namu do semati kem ni chunga berto na tadimu
siang ni mulai na siya matiko ni namona libu-libu satu go sararona non tapi tartara bertemu Australia ni seladi kerto talanga maybe nakabakal leo Vasiti Iya, malo. Kaya wangu back na support support binaka chiko. Kaya ungai matenya back nga graduate making na back talanga may osava kawatskina. Iyo. Sabia baki me baki tol sumbul kalim na baki ya wiro bakawatchiko bat kena turangan ni ngaukai. Totoka tuko kwenda we toko ni na medikedo balata. Liab na technological issues aron do bebo kina bagale veo lubengo bakay ronga ngui toka ni may kilanga iketa singela ko mai bo vi keta tamba computer medikedo bakay ye ni sa tik ni non da raka. There is no two other ways about it. You got to do it. Yeah. May samay wala ni tasakila Yan dole nga me tatal bakay me berber bakay usando kasra mo tukiro kina ke karota bukeyo kina baka binaka. But then again, you know, it's improving. Iyo, samay ba makumbungu korto ta vingu sakito chiko ket talanga korto leon korto chiko may indo chiko may Australia. Kembal sana boy with the fotal chiko neli may vici. Endo solian chinanda baka dengu na itando bitala no sambula chiko nga maramachinangu. Kayo sa wawa chingaim kila mendo ngango na mo kilaki na ni sa wala rawa free travels kibichi kuya mo salak serga kibichi imando do balata chiko you know I go as often as I can yani baka ikan sa well anyway ano ge indango na wala ngayo mo sanalak mo takin mo lere danguna opo kami na kapag the opportunity merani kita may chiko wakolo binaka chiko ni kita bibu ki chiko ni beira Abiyo nga kia di kawala tu may vici. Sarani kita may bagay tabi chuko ni kina bagay na nabibu ke lalay taran ni balata chuko yan. Iyo, so the support has been great. Iyo. Sa totoo ba ko ti di na todo ko na sarang ko na tapakasamtak na natabibu may viti and nabibu rendre talk to take that leap of faith to leave Fiji because Fiji is a comfort zone anaka isa me kana katuko no netalo ese isa do saben ro ke mami so now as you said Vasiti we can be able to contribute better back to them. What do you think? Jin sarang kita lingat chiko ni bebu ke kila kita taran do wala tu and we do so happily kila ni you know ni do ngam kita na bebu ke chiko kita kila ni we have a little bit more here so why not kila ni mereka kita may kita wala ta kita ko kita kila it's part of us ni kita do bebu ke chiko ba kamay Sekarang dia nasaranga dia todo kana kau ni tukuna na ka tuntal ngau o dialwesi bakatal ngakini be alena na to sami chungoi balangi bikem do na maramanasi na it's very marketable you can take your paper that you got from Tamobua can take it anywhere in the world dagare na divo no to salak kin kornas chukume Ngilandi kornas chukume Dubai kongo sando ngal sari Bermuda bikem do na chukume New Zealand me Australia sa to token dina ni dagare na ambak sawati to are chukume na remittances sa sibita na ilabo ni tourism kena suka may biti so we are contributing back into the country to sa bibu kelesyo dikin beba kana kaun dito kunong Vasiti we may have more then we can just share a little bit to may biti may bibu ketiko nonra ongonga sing nonra nga nanonta dito sa tuy balangi to se wili chuk ngai na yaw to se wili chuk ngai matuko to se wili chuk nga imbati ke sabalaw iya na siya maya na dito nga na siya kan dimula na biraw sa dinaka bakal sarve kem to na maraman na mundo solito na mundo ngona ni ko mito may bitalan no sa rito toko bakaote bi bakong geti lele usar ngaraba kung bulot kung mengko na nonra talita ka na nonra rongo na nomdo italan no ni buga bi kemami miriri kem nito nga na no ni maramanasi
but there's always a backstory. There's always a backstory. Ni kua ke bulo ngodi kina na nomundo itala no rongo binaka na nomundo tumbu take mai na nomundo tatandra ni ndo se ngone leo lile mai na nomundo mai yado mundo lado ke di tamabua ke na nomundo ilisi binaka bakale besar ni seberanga ni meidava na no to vitala no to na dawiri tale manda ke tiko tale mbeka ndo lakau ni binaka to moni wasea to no ngole manda imbatiki andi aloesi. Nakadapati. Wagin binaktak kemningan umni soliana dona ngauna goka me rambo kilana wekanda na weka so keme mlaku rumutu sena bulani nasi en dole una ngauna mai viti mandanga lewe rando redi rasombutuna nasi batembe ni keme misole lai se sauza kuni waka helo lele teki kenda beleta nanasin dona waka yanga waka telenga ve umandanga waka lo beleta ni dangara kine dona mbula ondo kaitunga o koesenga ni Vitalia o manile lutu sara se ole buna umai se da koesenga ni ngara babina katiko na yangongo kona ka kito vengara tumbekina kito na maramango na viva no andindu kito vengara vikina koesenga ni ngara babina na yangongo iko se senga ngani lutu vinaka maleta ngoka ngona pale ni kalu ya ndona ka ubia wase vekenda babina vinaka takana vetumberi mai tamavua kila ke varong tu masista tora sabako tu ya na bagina vinaka ke ni loloma katel ngakina veirna itoka ni bada kavaka kila ni rende tu nambula mai viti wakata ina vanu ni vinaka wakotel ngane nungu loloma ni taka ni na ngona vinaka satu ya matanda wakotel ngana babina vinaka veira ke na maramanas ni viti saramai titora da ketu rebare wata ketu na rotini ni maramanas ni viti na vivo non indu sarada kata ketu kina waka salolo matelenga ni bagali vekim ni me de dembueti kona na kuila ni rotini ni maramanas ni viti na vivo non ni sanditu kina salolo mvali ve ni batiki raramba katalenga kina viti lolomai na bel bulali mai soba lolomai ni on lau katalenga kina benomba lau loma sa babini nakta kana ngongo ndaro ni wase sonaka ena nonda bulava na vali bokati na vali sara maramalita no mo be wase mai naka to ngol sara manda be Alena naka Lena na kapunyo ay terisi wabi manatak nga na kalu na ngona binakang ko na numuni pula na numuni ngona pumay teris na sulia na ngona minta may vitala no akina wabi manatak na nonta puno viti na pulino ni kurubuli ni buli nasi pakakina na tambaran ni nasi na kena tautu ya buta ki may sonam pula ki mamisa may buwana ti kwa niya sanambo ina biasa ibura-bura Pabino data talaga na tambanan ni luto baka nasi pa Kristo may viti ito na puno ito yung talaga kina nungumbulan ng karawan na kalu ang ano si bulan na sikina and that is my strength until today. Pabino nataka na nonda nung kumalabi matabubalik kaya Sara may suba kakina may ngalkarua nabipuno kaya sa makina nabiyakani nabuno kede sema kina beo kan ku kayangu ba kayalo o babin minata ne kabni ku na buno no da buno lo manio viti na senga na gulle da ba kan dua endana ba bi masula ki vitu kunitiko na kena na lita ki binak na no da buno o babin minata kina na nambulani di be tokani non dai tokani ba na skede na bi buno na be sai buru sa ti ku kin da san vitu kina indana lai matana binaka kina pinakatalang ami kalau ngangkat tekir nabi mata bubale rasusungi kina mbeka sono ngone leo se turbu wer pinakata merabul nasi tokona nabe nasanga ya ka liuta kira kina ndona mbula na rani ndian binaka nimbula bakayalo nangono mai muri
Sabe quando ni vinaka kalunga tatiko na vi katudo que na vi ngaraviki na vinaka vale usar. Sabi na valeu sara Helena na namuvose de viva kaya lunga taki. Tono ngori sarangobe vasiti. Naka. Naka bakalevu. Ondo bata kena bunoro saba kam dibi naka utskina kurongo itokani. Yo na via vakuria nga mo na via vakalunga ngata kinira weta karsa vakananan tingin chukum beka mera durumai mera mai bulinasi. Beira karsa nasi ochitu. Do not doubt yourself. Kela? Kuni na no manindo na kain ren nindo na bono na senga ni raun ya dova. Take that leap. Get onto it. Eh? Me bakango na nonda singa na marama. Nonda embaki na marama. Minda na numatiko. Ebe singa kede nonda singa. We are just as powerful as the other gender. Dala kwenda kaloyan. Kala ko batiko nonda pagado takatingana nonda kalo levu. Pinakapagalevu puni way tarisi na nomuningaw na unisulia mikito may viwa seikina. Erambekan kito na viva kaungets kina vira weta kartu na via say bura vira may vici. Sa malo pagalevu sara. Malo. Sabi naka mundo. Totoko makauti na nonto bitalan noa. Ko sama ina mo kunin to bitalan noa. Se sar juga mena leoni biasa ibiti buru-buru non talitaka na nonto to bitalan noa tikuni kuasa. Biba ko ngetin dina o kilangon na ding ni kalau na nunggu ready tiko na programo ni bulo machi ondo talitak sarva kali mbak saut ya wati kebutakina nunggu nanumi kenda marama me dua nga madawa ana mbak sauti gai ambaki au sa tukun me san dua bula sa kao ni tota do sa ando na bula ken sertu kem do na marama ke tu turang o kasarwa kem do turang do awa ma ke tu si ya madar talon na marama. Kung ano kindara ka na nung talita ka makaliwe na natuto may sa tabate di kuwa tumutubo di kalobi kenda to marata ka makaliwe na natuto may dami bata to may biwasay na buku ni biba kong geti kenda sari simbara nga ni may daba may makana kini pala bikim dondorong at tiko na nung programo do sila talaga nangono bikim niyan dua na tiko mbya kay so era bibu kena na numundo ling ni bisusu bisusu may na numundo siyangon lalay numundo sanggay tumbo da kemay mundo libuli nasi medo may nangonong goy ni tiko mbya kay so na romo ni bubal era bibu kena numundo tumberi da kemay kay tiko numundo baka binibinak sakya nangonong go to na lista limbatiki to nung kay ngoli matupo to nung kay baka chini na yaw mahalo nakan di leta dialoesi. Vinaka Dr. T. Vinaka takna maramana tinango na vei susu, nandau tali, na roki na iduru na wakawaiwai, mai ratu kina na ilaku vana si vanuatani. Vinaka takirto na tavingu na tuakangu, tu na vei sai viti, vei sai bura. Na bonurtu na ronga dambeka ni waita vitu yo wako te nungu vavine vinaka vekem do na vitu kun do reida talanga me batiki yo vavine vinaka takir na vekangu kesar na enu ratu me batiki na leonia nian vengo non do lesuani on do reida non do maru takiao la usaba vine vinaka tak non do vitu kun non do vina numi non do yaveani le bunanga una ya do maisona iloloma ya to sar mai balai saba vine vinaka na valeu. O babini binaktakir talanga na leoni nungu kalasi may tamabua ke may misesema tungay nangonanggoka na baby bakaya longganga ataki ni viago may New Zealand rato tiko leo vida rato leo viti New Zealand don kana non rato beibuke na nungu may vato kitaki Okalandi ni singe memba kiro tongo Okalandi yo sa babini binakavali talanga buana turang o tingu vero nangone na nito toso seng suet ni karaurawa ia kito sa daw mengo akan dona ngauna kito sa reda na tale ke na yanga ni veto koni na lako ni bulo vakanasi ko kito ya doro mai kine valain
Wabini bina kita kira ke sarna leni irna nunggu gas ni buli mai tekbo mai batiki irtelangan gas ni buli rebetu beri mai antila kembau pada ni na korni buli nasi okila ke sengambaka ni waso tabi kemni ke seng so tsara ni taudoko se sengambaka ni adobo na bunu adobo tu mai kinangoka iyo wabini bina kavali bina bula le mai suba. That's where I nabunua utamai kina pakandite kiau ni laku wakanasi senga ni adong ai suba ta saranga me tumbu saranga me suba nunggu do saraba tuna vengara vini nasi ni rada ni rak mai balai yo nabalimbula libunga mai suba dolava na matangu mo ready bura saba ver kota ni nunggu ba vini vinaka kena nunggu iloloma nakavali besar na vitokon binaka Sebenarnya nakavali besar ande Luesi na nomu pakabini binaka ya to nomu besar bialena naka binai teresi paturanga na kono binaka ngomo babinata kina na non tumpulan na tukang batana tumbungu rosa eliani ni roati busungi o mai na ngono utik bumugai bakileo kina non tumpulan na nungui tumbu na saraya lito dokoyani na visusungi patikena pekena toko ni na buli pakin non retombulo na tatingu erto bebu ketaka na nongku lak mai ni slan bebu na tak non retombulo na lubengu na bebu no erto sarawati erto toko kina sawa umutu kana kina na nonda bulan ni bingkarai patikena kelo waka kina na nonda bulan ni panamat kina bikabina kami atau nonda bula kaki nonda me mata buwal pabina takan retombulan na tavingu mai viti na vitokoni kaki na nonda bulir na sema mai wakabikani rendo vitokoni na vikake vikala lai vikala liu enda sema kina wakabikani au babina takan na vikani na bibuno todoku au na seni da butarawa babina takan na buno lambasta na buno bule dora buno no mani sakai lambasa kina ina kena buno binaka mai bir na biluta kina kakina na vitokani ya to kina au tora kina ngono binango mo babina ta kina na sombe ka usenga ni da butarawa sa tau batati na babina taka ke pakai senga na vika ke vengo na sini raw na maimbula sanda mai sotrabo polisi nga kina babina wana kalo na mundi kwa duelo viti ngana kalo nakavali besar nakarlena totoko vakawoti to sarango kina yau bevasi Binaka okela ona obuka binaki na bono wa susumai kina ya susumai ni kadio na balo to na buloa okela ko witu matu vale ndo saranga viketo ato ebtekina ndo avale ka vaktun lo nga kimdo lelo tuno kina ya vakabubule ko to mai bana mai it's deeply embedded in me yo baka binaki tin kina kalo na na veli taki jinen sama ya lene turanga tamangu sama sambula chinga hawituna maramando dakadaka me baka nga saka o tiawa Luesi do wero dakadaka Italia talikato liboli taki do la kutukona volteki wali na western side akake meratu kina vondo kibule me baka mai that I will never forget yo baka binak tekina sa tek busa chumiangu sa rede chumena na perseverance na resilient ka to kina mai okela utarama ivana mai kau sa mai baka tekin tui au sa mai baka matabu vale o baka binak tekina wachingu he's very supportive ko rawa lubengu da vebu ke binaka rondo balata bia au lako bukai you know they always have my back na me ke venga o balata may bala bulia buke yo lubengu na you know you got to klangan kursa may wastu baka palang now you have to do it this way and referencing and okay yawe anyway yo sa baka binakin baka lewe the support I have is very good baka binakakin baka lewe ang gamitin ko rama milala nasi watching mami tarwe buke amongst us which is very good erani mami pitartarno kina you know Indo kama ya medekila chico sa me kila me tos chunga kina weta buli kina weta bikila chico. Iyo, I think
everybody participated in somebody's success. It's not an individual work. My Methodist community checker. Yeah, it's great. It's been very good. Malo. Sa totoo binaka bakalevu rongo binaka na mundo mai viwa situ ni kuwa ndaluluvu enda marotaka enda yalonganga au kila ni senga ndo bir na bakarongo tikumai na ngono mbeka ngoe na stabu tumbeka sona ndrendre na yalele tumbeka se lomo rota ka tumbeka ndo na kamera kaba na vitalo ni kuwa na ungeta mendo mena taura na kalau me kalau iliu na bebe ala ka chumba kai bala ni na la kutuna lom marua gai baya weekend talengan na sonongon ndo rongo tuna bosa ni santa por la kai bala ni saga la kumai isa bakata banua bakata bongo ia na katu sama wase chini kuwa ni tongo li bala ni ena gai la ki lebu sar na bebuke ngole ane au talenga bondo bir na lom marua na mateni ngona na ni tongo le mai bala nya lele bordo tukunetiko yo bakawati sare na mosi sale rong sarmina musi na le kanta bongo sa me ko na lubike to mena musi misa ko te balang ia lo reba binaka o ya le kanta bebele tiko turang sarangan na musi sa via la ko balang o sa gai ya dor teman bibi sa kile pada kai bal sa tukuno ko me to sala ko balang au sa kure to kure au tukuna ya au serang di vela ko balang o ya sa au na mate viti au ngarabi ro tuko na ngasi o ya ko ya bimbi be yao sanga tuko no ko bakata meto ngole matanga ipalangi na vivu ko vira katumata kavirona ngasi na wosi bisal ya tortok do ngono balabu ya maruta kan yo sanga ya lumu me bakarongo me bakani urandini vale do no bakarongo na matingon ya maruta kina sara ni sol me vio na el lumu me ya lo loko me rongo da po se ni tota ya langonongo sayang sarto kana bibu kay banua sayang to kay na mosi sayang to kay kantabu klan na barong chuko mena turang tamangu me dolisuba samba ke bolsang bul kalimati kana ngonongo bulong binakati ko na turangan di kantabu ngo se rongo chuko ngami ko di sala ko chuko na werwere sono ngono already ko tor to na isele na esnivali turang momonganga yo marutaka ni bingor ke dondong giruan to kay wata saruto mo dar werwere to kabetiko ando kasar mo ko lubengu au vina kata mo bambuno mbuno tiko au bango ya kar kasar ngatu kono alu ese na uto me awala tiko sa kosar ngango na turangan di kantabu ko sa tor vina katiko na norto wasa na bun na maramanasi kana bunuai ukelani na bulan balabu na turangan go ni do ya babala tunga ala do kela vina katumi doli subu ni turangan to nakakak sebenarnya bakal lebih besar bikin dari marama, marota karena mundo mevio situ ni kosa. Apa kemudian bikin mundo, karena kainto nangau nangkai tahu iriani ni selandi, tonggalian do tungan bioloti. Benarkah bakal besar? Malo. Naga, teman-teman, naga, nak bakal manda isa totoko bakawati na vitalan no kerto na nando to marama nasi totoko na nando merongo na nondo to italan no weekend na sigini ku le mo ngone tando rabutu tumbe ka sona bosa membaleta na tambani daka ngo yeni ku dangai reda na daka bimbi erang karabatu daka na bongi daka na singa rangoli balangi era bita tumbe na non ramata bubali eno buku ni non real ni bengarabi sa kena ngonongo menta do baka bini bina katakira ke baka ni baka rongo tikumbe na ngoni ko ke tikumbe ka sana we kamunia nasi sa kena ngoni ni ko menta bitar tarbira da do manta ngana baka bini binaka ke ronyo messenger beira si ongiritira mera baka bini bina katakina tabilebu erang karabati ko sa baka maden bikke muni na bali bisara no muni sama mai totoko baka woti na non rongo italan no en non maro takati ko singa ni marama International Women's Day. Happy International Women's Day weekend kede and Happy Women's History Month. Au sa baka modayani dalam gay sota tali chuko na singa ni mataka au sa baka mode tuka na ya to Hawaii ni mode mata. Naka baka leo. Mode lena mode naka